Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanunot da Roger, anila ang Jerome ti makisarita kadaverna. Tapno maibaga na asaan ani Gerald ni Roger. Nagbaligi nga rod itoy. Nabainan ni Verna kat dimawat iti pamakawan kan ni Roger. Kat nagsinningad dagiti dua. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti kinababaero ni Gerald. Kabayatan na, napan ni Ella ijay Manila, takayat na makasarita ni Verna, maipapan ka ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan da ka di akanayon nga umay mangan dito'y? Kasmat kada kami ka ni Jerome, asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayan o dasapsapulan. Kasla maigaggaghara nga aglimlimman. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adiyo nakita. Wan tawan pa'y ngamin damag ko kankwa na idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagaran akon ang makakita iti kasingin mo. Relax ka kadilaang, nanang. Intun kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, jay kabsat mo. Imbag tayo may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, nana. Naimbag man ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kaunay ti gagarak no apay nga imayak dito'y. Ha? Taapay, nana. Pakawanan da. No nailawan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ang maipapan iti dayta, basang? Sikat ikang runaan ang makasulbar itinabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay? Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amu yun ni Nana Lani, nana? Lukas ta. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Isong matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga ron. Siyak sapay ti agbalin arang tay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Day tati ko, nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adamat dagiti agkakaingas. Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig. No asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya akong ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impawit ko akwartam. Wen, mami. Ngam sabali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kadi ti bagak atinong pang alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmaymay sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man lupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka no, mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, mami. Anya? Agawid ak pa ije lugar tayo anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapanta ije Visayas. Makapasyar ta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti apo anak ko. Malain na kun, tadag ije baboy ko. Imper ko lang iti karuba.
Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta iti Visayas. Alang nga rod, nanang. Itulod kayo pa iti terminal ti bus. Sige man nga rod, anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok, iti nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid ti klasik ita, nanang. Kaduan kayo. Sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka amaladaw. Anya ka di tigatangan nyo. Nga itadyo itinangpakan iti baboy yo, nanang. Mangkita ak tulatan, iti paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, Mami. Hello, anak ko. Ibagak nga takin nila ni ti may papan kada Roger kanti inana. Saan ko mapay, Mami? Di nakpainik kan iti karbangan namang ibaga. Da kayo pa lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, Mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Ta ijay tinaudi ang nagkitaan mi. Kasta ka di, Mami. Sige nga rudan anak ko. Dayjay laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si kamot gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at Tagaluson ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga ron ti asawa. Ijay ka di tinangyan akam ka ni Gerald. Ha? Ne, apay anadamag mo day ta. Ay sus, anya ka din ti damdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawak lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy. Dakala ni Gerald. Wan gayam. Ala, lipata mo tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas niya iti saludsud ni Vanji. Iti anya agapo. Apay may kulkulang kayo, nanang. Michael ko lang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa nadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibatsak iti wallet ko. Diyak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang. Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan mat no addala di ta kwarto yo. So nga rod alaglagi pag. Masarakak tumatla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Ngala, oray ko kwamon. Ay, indakman nga rod agbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapupukaw ti wallet ko. Ay, pampanunutak laang. Maamuan nan tungata nga isukat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Di nasaya at. Tapno am mo ti kasingin ko ti pudno nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta bro. Anya kumangay ti madi nga ibungan na, bro. Panunutam ka di bro. Saan ka di amasaktan ti may sa atao? No maamuan na nga ampun lang. Kayat mo asawan. May mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta bro? Ti kayat ko asawan. Makisao kayo pa itinangampun kan ko na. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello, anak. Nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasaya at no kasta, nanang. At naimbaga kanyak ni Jerome. Ibagak mo't kada kayo.
Noan niya ti makunayo. Anya ka di dayta. Kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no. Numasaktan tirik na da Gerald. Kanantilani. Nubiglaan tayo ti mapan ije balayda. Ibaga ta kasingin ko ni Gerald. Ha? Kasta nga agpaiso? Anya nga ron ti aramidan ta. Mailiwak unayan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome. Akasari tayo pa'y kano ni Antilani. Sakbay amapan tayo ije ayanda. Kasano ko maamakasaritak, anak. Jakmat nga rod ammo ti ayan na. Padasag nagpatulong ka ni Berna. Tapno maala tayo ti contact number na. Sige man nga rod anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Berna, adda ko maipakpakaasikan ka no mabalin. Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka di dayjay. No ka ba ilaklakit di, apay kit din asaan. Adda ka di mabalin mo akong takan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasag nga ibaga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod. Pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Antilani. Kalpasan day tiya pa nagsarita ta. Awagak ni Mami. No agkita da ka ni Nana Lani, padasin na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Di maipapan iti kabsat ko. Namnamaan day ta. Agyaman ak unay, Berna. Ibilang mi, nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, Mami. Agpakpakaasi ti gayem ko. Ano mabalin ka no, kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita, ala. Saan nyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbaglakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasiyo, Mami. Rumbang asan ana tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, Mami. Inton maalayo ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manon ang nagkita takabsan. Wan nga rod. Makumikom tamat nga minadwa. Dito'y kagayam nga agtrab-trabaho. Nabayagan. Nga sa bali samad nga minti pakitsinsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin latamat Awan dakas na. Aguray nga rod erwar ko ti cellphone ko. Saan ko memoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodang. Tapno mabalin tamot ti agten next. Maragsakan lakit di na Roger kanti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangagpaiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dayta ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsud ita. Kat no kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald. Nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amangan no di na kayat nga ipakaamukan ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kaudyan adamag. Dita messenger yung impasak ti contact number ni Antilani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak ni Verna. Ay na, nagsaya at magtanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod nanang. Nang rugi, iti tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtong panaken ka, anak ko. Ha? Ni nanang mat. Anya kumangay ti pagsayaatan na.
Kat saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay, mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag akong takan ni Antin. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti saryetay o itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.